nongilam jong ka awakened Indian movement hene kesengi la pelong ye kejingelang pajba bat penpau kejing pyrshah halor kejing syak penbor ban syondur Aadhaar ya kene kejingelang la penlong khmat ka durmot pasiran yang jong Woh Kiang Nangbah kabadon khmat ke civil hospital Shillong hakaba dagis pangut ki pajba nakeleng saudong kelawan bani simbenda ban snap ya kene kejing temu jong ke sorkar habakren hakene kesengi Presiden ka im uba bansai marbanyang ulaong bakariti sensar jukari kalong baki padba kidon ka hok penyang pyrshah lada don kino ki bawan man penbor ulong bangin yang benikun pyrshah bat ngim dai ban ailat kidon ka hok ban penpau ya kecing pyrshah idai ban peni badai mangi ki budget yaki kum ki amale kani kesurok kadai kejongi bat kasekretariat kadai kejongi amdon mano bala ban kamtrai ban ong bakadei kajonga shimen Assam, barangay Kendra, Kajala Meghalaya, Kampan Mangilay, Kiba M, Kung Ginagsang Kiba Redpat. Nilang Ginagsang Kiba Redpat. And I meant and now that he pies for the council, he can be even man Kiba Kranigani. When he pie for assembly, on the way of Kranigani, Naimatang Ilatang Uba, Delport, no room one Kranigani, when I get a Kirshan, Nagipai Banama Palay. Ni em halor ka reason char pai ba ni em halor ka ri ka ban lai lai ni em ro halor ka ri ka ba khoi na ka bita palai na mar palai ni long ki chai ban reo ki ba sot ho na ban yum kwaro ban shapen bor ban chule don bor ya ke ek ba ki breo ki pata bon na ki breo ki chongi saram ba cheneng la ki phai si ki school ba ki let la ki phai ko mne ko ya sel si ki breo ban yo khawashan Larang ipay ki banlay sa possible hospital. Larang ipay ki banlay pang banlay banyoy ki kam ki cham romanta. Kidan ki ba sabi na nakam. Kung mga yasyaw kidan kito ki Akalwandi, ki Asha, ki sabi na nakakam na mabamban Aadhaar. Kidan kito ki balik kakulong, ki balik sumar hapo ki hospital sarkar na hospital private. Ki klamyo, ya kata ki insurance kito ki na mabalay, bakin ban Aadhaar. Kidan ki khmat school ki ba dohe ka scholarship. Kita nugi khmat school ki baklam yo shuban room school ado menta namar balai bagi kham don you Aadhaar uai you Aadhaar uai to Aadhaar balai ban bor ki fight ba Aadhaar maka wai ka benta ka banglaw ne ka por lara ka sarkar ke slot ho ba uta Aadhaar ulong benta ba kongsan ka supreme court padan bulog lara banaw wat pulang benta ba kongsan ne ka sarkar jala gi ka pulang benta ba kongsan ko ki fight ba nang song slong nang ni sa khmat ni ban brak noi ki epic ni ban wen noi ki epic ni ban kam so balik thot ni ban si ban lai thot namar balai kita ginang ni khmat ki jongi manna ka por ki wan chapo ki as ki consensi beper ki pundi jengi ki patba tolong ki nong kirsan ki jonga ngang kirsan ne pi ki ong anda kila chopat ayu kile anda kila chopat ki lantang kita ki breu ki bepai ni namar balai ki khenyi ki bagi dita ki mrat ki ba en mapo ka jala Meghalaya ni dita ki mrat kamut ni dita ki ksau ki besyar kamut Mer ba khatu haba khatu nga banong ki nong mi khmat ki ki sakri jong pai ba ni ki pai ba ni em bolo gari sanchar lai no ni em bolo gari sanchar pai ba ya ka mon ka chonga ne ka jong pri ko ki pai ba onam ban mano bala ban pendor namar balai ni yeng halo ka fundamental rights jong ka riti sanchar pai ba ka constitution jong ka India John Kariti sanchar pajba, wada ba ang lupayi ki pajba, bangidan ka hok bangin yang pyrshah, ada don kino ki bawarra, ban pyrshah ngi ban bor. Right against exploitation, wada ba ang lupayi ki bangin yang bani kon pyrshah ini ka banta, ngimday ban ailat, ay ruam, ban mentara ni sakmat. Khashwa bagi ek bro khoi ngin pan chong ki ekren si phone praya se ki ekren ka hok ta chonga ka jong pi wa na pok ni ka jaka ni wan ban pan e jong ki pro ki bang em mala ka reason char pat ba long ne mi ya chos ke trian mata ni ya long ne chos ke trian ni me bo ya ka dorkas hong chief minister
Chief Minister ringkat ba kata sarkar jelaga bagi punya yung bitagi high level kita iban perkat na kata jong hak dulu di ba ni nang ne menta ni let's post secretariat menta biang ne ni kai panjang ni kalang ni kai panjang ni kalang ni kai panjang kita ki proyek basuan apa kena jaka ni depan pani mamangi kinong cek ke pergi ameli ni let's menta post secretariat ro namar balai Kasurat kabang isang mata, kani kasurat kabang isang mata, kani ke right to property, kani ke public property, kani kasurat jangan jumpi. Sekretariat ro, kani sekretariat ke jangan bagai jumpi. Amdan mana belaru kamprai, amdan mana belaru kani ke jangan sini. Kita kiberi kebawang kumpa, kita kiberi kebawang pakai nonson, nak kata jangan jumpi. Mana kapar gua jong, nimdan cuy ki mengelam apa kejelah kejongi, ngilapun stang ki mengelam yang apa dia pi. Kilai kum kita ki beri ke perta bagi day kita ki social activist, lada kita ki beri ke bangba, ni day kita ki beri ke betray kum kita ki nong 3 months survive ba, andai ayu kilai. Namangi kenal bagi bi, nabi kata kesem marja arpo, bakalan dekat COVID. Makan mau sairo, you badan pan nongron, ukram ino ikipat ba, udan ringkat lang bagi ban sendran lang. Andai mentaro kunjo, takataw ke bro koy ke pangaaw na kapor ka adang light, mentaro ni pa ba, ya ke bro koy beradab sanyo bro koy yang berkot, adab sanyo bro koy kot. Pemerintah sini kita ki lama di jongpi, pagi kita ki poster kepada di jongpi, yang indra lang ro kena kepada, indra yang dia suruh ke pos sekretariat, indra yang berkhas lang rekan lang, baru khat, kumpi pa, kesor jangan pa, kadang kesor jangan langsung slong, kita lagi try cuma, try belum, apa dari India ke jongi, ya khmat, kumpi pa, kita ayam magari secara lain, kata ada ibu tak berkongsan, kepresiden.